Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Denarong atowar pi along ahir ingtang rak pen gari kachingkoy. Aruni phai thongkep arni anar lopor phai khre hinira achitim apor malom hojai anathu kedambom ahem konglong denarong ahithi lele angku National Highway 29 atowar pi along elto agari bearing registration number S01E S8029 ahir ingtang rak pen kachingkoy. Non amat ke inota arenga huke so lapen kithi ke jang avilang lapen katiwar abang phuta thang thelang pusi berta ribdun long. Lapen kopi koson lo ne kaching koy lo ne klardak aberta berta ke tok bom apora hut anki berta ribdun long lilang. Bangladesh Rohingya apha niya pen kene ponrong. Bangladesh pen kebang Bangladesh Rohingya apha National Investigation Agency mati niya bitung atumpen kenep kangnang pon. Kaching nang cek abang phuaphan Jalil Mia pusi pangthek pon non amat ke alangli phan niya custody alongsi bipon koklang alangli ari deng ke longpon ke ongdung atangka kereng setami longpon lo pusi pachetak pon. Athak Arnam Langpi along Women Justice Forum Sub Branch Committee Kesengpon. Aruni Paithong Keb Arni Lakhain Korapli Deopani MSC Constituency ke Parlo Athak Langpi Boha Kang Tui along Women Justice Forum Bukajan District Committee Atumpen Chepatir Piponsi Athak Arnam Langpi along Women Justice Forum Sub Branch Committee Sengpon Tanglo. Bangso ke Sengpon along Bukajan District Women Justice Forum Mepi Milika Kropi Mai Chariponlu. Bangso amay long tiripi kongchun bang Priscilla Terangpi Lovely Kilingpi Alika Terangpi Bukajan District Women Justice Forum Mepi Milika Kropi Dun Mepi Chekak Terangpi Sunita Kropi Rojoni Tisopi Karong Hangpi Advisor Jubika Das Lapenan Parta Rong Abasa Piatum Chetong Dunsi Mayalong RD Chipi Dunlo. Bangso Sub Branch Committee Keseng Ponalong Mir Tisopi Aphansi Tame Mepi Arpu Mate Inghoy Pek Ponlu Lapen Sapuna Ing Tipi Aphansi Kongchun Bang Arpu Anghoy Pek Ponlu Bangso Amay Long Tiripi Kongchun Bang Priscilla Terang Pia Hinpen Jasemet Soarlo Atum Kedo Kethak Keklem Kedam Langji Aputha Penang An Alam Than Pajermi Ponlu Pini Ladak Deopani Upper Deopani Karbi Langpi along Ri along Arnam Langpi along Ri along Karbi Anglong Women Justice Forum a branch sub branch nangke seng along nilitum dak nangke cetong dulong pot ladak arat mate ladak arong asar lapena jibi etum pan anta churulo lapen ning chingduklo alang litum nilitum pan labangso amai ke seng apan alang litum a permission nangki piapot alang litum pan suri akardom lapen ning chingduklo lapen ladak pini pen ladak ta Karbi Anglong Women Justice Forum South Branch dolo pupen ning chithelo labangso long rita khaya farman kar jap dunatum nang thurun lo mate nangar jap dunlo pusi ning thelo Tomonar Viki Thipar Pipen Ajoksi Havar Arat Atum Kedo Kethak Adim Pen Chenglo Towar Kacheleng Adim Along Anda Kisung Kachetong Nang Lasong si West Karbi Anglong Along Tani Penang An Adim Ki Langkang Penang An Adim Ki Towar Kahenu Lapen Penang An Adim Tomon Ki Thepen Ajok Hemrit Kanahok Lapen Towar Thengpi Thengprang Ke Krepen Munit Atum Kedo Kethak Akisung Lakusong si Chetong Nang Karbi Anglong Autonomous Council Sehian Dr. Tulirang Non Hedjong Kepaklang Pon Mate Kachiri Megji Aphan Pura Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Aphan School Kedoan Aruni Phengkora Nerkep Pen Thongkep Arni Ana Pharman School Ing Hapon Et Pusi Tokjer Pen Pangdak Pon Tanglu Lapen Bang Solong Jasimet Cyclone Storm Rimhol Pu Atomon Tami Kevang Jipu Alam Pen Havar Aratatum Kachiri Meg Pen Kedoji Aphan Tami Social Media Achatai Along Paklang Ponlu Hawar ke hat along non malom RV ke jang ke thepen ajok langroy adung ke do ahem lang ke pon. Hawraghat a hawar along ta non malom RV ke jang pen lang ke the u ajok thelang arni hawraghat lapen hojai ahoy aget adolong arai ke do akulat langroy lang ke the u pen ajok kulat ahem lang pon pidet.
Munida tumke thang thilang sitame kulada hor muhor tar amokha abangke kana hok pon dolupusi pachinipon rata tumpen ke thanpon ateng pulote asam mala atowar kasilampon ar loki hutang adim along ring kipi kijumapot athe aprang penta dolongke kidotanglo sitame non asam mala atowar kasilamasai kisa oipensi lapuson ke phonanglo lasila haya hem kahe nodun atum aphan sarkar pen akera pivek nangji pusi kisung ke phobek atum pen choning report কি হৈছিল ঘটনাটো ঘটনাটো চাওক আসাম মালাৰ যিটো কাম আহিছে আমাৰ ইয়াত ৰাস্তা বনাই আছে ব্ৰিজটো অলৰেডি আছে সিহঁতে কি আসাম মালাৰ বিপুল নাথে কি কৰিছে তলত পুৰা নদীৰ ওপৰত বেঠা দিছে তলত ৰিঙো দিয়া নাই মাত্ৰ দুটা ৰিং দিছে আজি যাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই দেৱস্থানবাসী ৰাইজসকল কম বহুত মানুহৰ ঘৰ ভাঙিছে কিছুমান মানুহৰতো ঘৰ বাৰী ভাঙি অৱস্থা নাই এইবিলাকৰ ক্ষতিপূৰণ চৰকাৰে দিব নে বিপুল নাথে দিব এই কথাটো আমাক জনালে বেছি ভাল হয় মানুহ কিবা হৈছে নেকি মানুহ একো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিন্তু পৰিস্থিতি ভয়াৱহ ৰাতি যদি আৰু পানী বাঢ়ে আৰু বেয়া পৰিস্থিতিলৈ যাব বুলি আমি আশংকা কৰোঁ ঘটনাত অসম মালা যোনে কাম কৰে তেওঁ কোনোবা মানুহ টোটেলি আসাম মালাৰ মানুহ দায়বদ্ধ টোটেলি সিহঁতি এজন মানুহ অহা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি চিঞৰি আছো যে ফকলেন আনক ভেটাৰটো ভাঙক পানী উঠি আছে যিটো ডেম এৰিছে কাৰ্বি আংলঙত ডেম এৰাৰ পিছত পানী পুৰা এইফালেদি অহা ষ্টাৰ্ট কৰিছে এজন মানুহ অহা নাই লাষ্ট টাইমত পুলিচ অহাৰ পিছতে আহি পেলাই যিহেতু আজি দুদিন আগৰ পৰা চৰকাৰে লগতে মানে প্ৰশাসনে নটিচ দি আছিল যে প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাতৰ লগতে বতাহ ধুমুহা হোৱা কথা আছিল হয় তাৰপিছত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ষ্টেপ নললে নাই কোনো ষ্টেপ লোৱা নাই হয় কি ক'ব আপোনালোকে ক্ষেত্ৰত কি কম চব পুৰা চৰকাৰে সিহঁতৰ ওপৰত কি কৰে কৰক কাৰণ টোটেল লাইবিলিটি আসাম মালাৰ পুৰা যিসকল আছে দায়িত্বত তেখেতসকল পুৰা লাইবিলিটিত আছে ঠিক আছে Non malom arni sinini asam angkang tomon chartek mate rimalpu atomon kit hilapen arve ke jang chimit mei pen ajok dima hasau district adem langkelo plot ajok rat hangju Nijang Karbi Anglong ke parlo kheroni kopili alang roy along langkit hi parpek ajok 10 basti arat kaningri non malom havar tomon charting mate rimal ket hi parpek pen ajok lapen arve ke jang chimit mei pen ajok kopili alang roy langkit hi Sonsi umrangso khandong adempen langkit ho ajok kopili alangroi langkit he ajok kheroni police atumpen rada phan kedo ke thak kachire ji aphan ke pachinipon bangso alang kopili aroi hojai lut ponchok lasi kopili alangroi akung kedo aratatum aphan police atumpen kedo kachire ji aphan pachinipon lapu kheroni 10 basti arong along langkanglum ajok 10 basti aratatum kaningri Aning lo sorkar aphan kachoningri longle kapangrai reji aphan langroi akung harlong nang teng pinangji pusitami thangnata nang klem pipe pusi don thompli aratatum along leke kopili alangroi si pondet lu pusi nang pachini dun lapen langkanglum aratatum non amatke 10 basti LP school alongsi chepachonglu sitami MSc Pawan Kumar ki kilang tamji aphan aning hanghe pusi nang pachini dun बोलना चाहते हैं कि हम गरीब आदमी है हमारा घर तो डूब गया हम लोग क्या करें कुछ सहयोग मिलने से अच्छा ही है क्या गांव है इसका 10 बस्ती जी सर कब से अपना घर डूबा है हो ही गया रविवार से मैंने डूबा है रविवार को मैंने 9 बजे न हो 9 बजे से अभी नदी पानी बढ़ रहा है क्या अभी थोड़ा कम हो रहा है सर लेकिन बारिश होने से तो बढ़ेगा अभी तो हम लोग स्कूल में है आपका जो गोरू हो जो सागुली हो कहाँ है अभी ऊपर में रखा है ऐसे मैंने कुछ घास मैंने ले आके खिलाया है अभी रहने के लिए जगह नहीं है अभी अभी स्कूल में है सर स्कूल में है ना